Yawa. Mga baby girls, oh. Sugar daddy, yawa. Baby girl number 1. Baby girl number 2. Baby girl number 3. Hey guys, I am CJ Shadow. Welcome back to my channel. So today we're here at Lapu-Lapu. Nato pati pangalan sa lugar dire pero so nami dire mag-staycation. It's just gonna be a chill vlog. So I think this one is perfect for small gatherings and kuan ka exclusive man inyo ang lugar. Yan ay pool. Yan ako na yung karaoke later. Nasa griller. Nanay oh. Nasa stove. Yan nasa kanang kitchen. Dire na ko man earn. Yan nasa ref dira oh. Guys, this is Cebu Zip Pool House. You can search them on Facebook and contact Charot. Pero guys, mo kailangan Cebu Zip Pool. Nara dito ang information sa ilahang Facebook page and ilahang contact number. Like and subscribe. Like and subscribe, Charot. CJ gihapon, guys. CJ Estrada. Grabe. Ako aning vlog, iyang vlog. In case nag-wonder mo guys, igagawa sa atin kay unfinished subdivision ni dire. Oo. Mingaw, hatbang ra. Nya kato dalala na siya dito. Entrance ko no. Okay, room tour. So, first room guys, room 1. Room 1 naman nilang tawag. Oh, muta eh. Dayon. So, mao ni amo ang room and ani ra ang noun sa room kada room nga naa diri. Kada room ato. Nya. Oh. So, kanila ang bed guys, pwede na siya mabungkag kanila. If danhan kay mo, if like almost 20 mo, nya, aircon. Nala lang, CR. Gikan rin. Oh, manila ang kwarto. Asa puno mo lagi tawo lagi. Asa mo? Asa mo sugaan eh. Guys, kanila ang suga. Adrabe. Wow, napay heater. Ay, naibidi. Kinahan ko. Muna mirror. So, ang purpose sa mong staycation karon kay mag-celebrate ni Sarah! Birthday! Black siya guys, kay November man nilang party. ang mga November babies naghihimo pag. Ginara! Kita may sad girl karon. Shout out. Shout out si Jeremy. My day please, di ko mo tuo nga nalibot ka. La. So nasa like free wifi like napila speed tester art. Yes, kita ka. Oh. Ala, Nanginigawak. naghawak ng imong tutor. Wala sa. Stick pa nga ulit yun. On a scale of 1 to 10. Kung sa na ito, BG. Patience over 10. My patience over 10. Yay! Napurma ng B. So nasa lang fridge dito guys. May Red Horse. May Coke. Napayakol to. Lah, may kimchi daw, tag 240. Matara si Jay. Hoy, CJ yun! Tumatoy! Bataw. Ay, may power! Pamatay! So, we're just waiting for the other people to come here. Manami sa mo ang kuan.
nang i-decor diri. Kanya, kapoy lang may kanta-kanta o duwa. So, nag-snack may mga antik mga uncle. Nag-snack na. Merienda time! Mayroon nila dito. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Day, nangasaag! Abot kami dito sa Maribago. Happy birthday to you. Happy birthday. Uy, ka-char ko namin! Oh, babe. Kaya wala may confetti, kaya na lang. Oh, ano lang. Nakakami confetti, pa-confetti. Sige na. 35.5. 36. Oh, 36.1. Hindi na, mawigyan mo sa cupcake. 36.3. Happy birthday. Ay, atin. Ipakita. Wala, Juby, you're here. Woo! Yay, di na scammer sa Tikimi. Hey, artista ni, uy, artista ni. Oh, shout out. Artista. How to pay-pay. Art version. POV sa baboy, POV sa baboy. Besh, kapit ang besh. Besh, kaya mga nagbaon na pero murag bagyo kami, besh. Welcome to Really with CJ Part 2. Wala pa, hilaw pa ang baboy guys, kay dugay kayo siya nakapabaga, no? Gibutang panina mo ngadto sa stove. Patag gusto kaya baga. Awara gud ang baga. Iprito na lang eh. Jud na. Iprito na lang daw. Panindigan mo yan. Gongyo! Mimi! Mimi Swimming na ang Monica. Zoom. Zoom. Ang saan pag-zoom? Ya, atong tingog. Make you fly. Shirley. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y usog kami. Ay, Ote! Sige, mag-grumpita. Sa nangyayari na may trophy. May time na sa akong phone. Grumpita. Alala. Thank you guys. Make a wish. Balik! Balik, i-blow ninyo kang Abel sa kuduha. Uy, i-blow ko ng pangabil. Kalain! Wala. Ikaw lang. Ay, buhay. Mga baby girls, oh. Sugar daddy, awa. Baby girl number 1. Baby girl number 2. Baby girl number 3. Kuha ni kanay. Sama ni siya. Ano sugar baby? Pero, mga munyika. Lukuyaw mo. Ako bilbil, uy. Isda spotted. Hoy, ikaw Juby, yung pala kaligo. Ato, sugar daddy ka na mga to na kadakanta. Mga ligo na tag guys, let's go! Meet me at a spot. Call a vibe, yeah. Baby, are you coming for the ride? I just wanna look into your eyes. I just wanna stay for the night. El coco y yo solo sé que montaron. Dancing at the ghetto, and at the ghetto, party in the ghetto, and at the ghetto, dancing at the ghetto, and at the ghetto, party in the Hey guys, so mga to no, nahuman na gid ang among gabi sa gabi ug malinawon. Kaya ka pa.
Kay yun niya, kuan ka ng magdamagang karaoke, murag ka ng watch ko karaoke for like years ba, no? Unya ka ng wala tagay music, mga karon paus sa katong tunlan kay munos ginawa ta akong kanta guys. Wala na ako gi-vlog kay syempre best moments are best captured with memories, not by camera. Yeah. So, I think I'm just gonna end my vlog here. Sorry sa mubo na vlog, pero in case you want nga mag-staycation mo o mag-team building, actually, this is very perfect sa team building. Just near the city. This is actually located here at Soong, Lapu-Lapu. And then, I'm just gonna put the link to this accommodation or resort in the description box below, so you can message them for inquiries and reservation, diba? And take note dahil yung wala siya complimentary ng coffee dire, so mga nga, I think you better prepare for that. And kana nasa core cage ang ilang food dire, pero usara dili nga nakatag sabi daw nga usa sa food usa sa coke, pero usara ilang core cage sa tanan. So wala siya, I think it's worth it, especially if you are trying to look for a place to bond with your folks, no, and with your friends. So that's why kuan ka nang pati kung mong patabiligin siguro ko. Alright, so I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and huwag na ng to. Specialist. Kung saan bag to player sa kuan? Sa banger Katong sa player to na start ato ra. Dili katong duha to ka buto no. Nagbuwa na sila. Tapos sa mga Ano ka ni Salve ba? Hindi nyo na maundang Sal, kung dito magtungan ni Dua. Katong kuan di ba sa Oo, ako nag-ibig Sabab- ko sila ako. Baka ko na kung matong vlog kay ilang ko gikuan. Ang kanina dire. Nga na. Kanira dire nga na. Ay, isbistuto na din. Wala ako kanibis. Oh, kaning puti may ang first player niya, kaning red may second player. Kami nagduha mo bislit sa start. Oo. Third pa lang. Kamon duha. Ano na guys? Okay na klaro kay mga rich kid din sa una, di ba duha mga hug piso wak. Una to don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler. Leave not praise, take nothing but pictures, give nothing but time, leave nothing but footprints and share peace and love! Nabalik ko si Jay. Balik. Wala. Balik. 1, 2, 3, go! Share peace and love!